Nā, kei te mahitahi te whānau o Waipareira me ngā marae o te tonga o Tāmaki Makaurau, kia piki te tokomaha o ngā Māori o te rohe kua kanoa raitia. E rua wiki e toi ana, ka tahi ka tūwhera ngā kuaha o Tāmaki Makaurau, me te aha he mā harahara nui tērā ki e tahi. Aneira a Isabel Prasad. He haere mā runga ngā rori o Manurewa te mahi I te rānei. E mahitahi ana te whānau o Waipareira, hei whakapiki ake ngā nama mō kano ārai. I'm glad because I haven't been able to go and get my second vax and it kind of came to me, so yeah. O tahi rau, rua te kau te rahi o tā rātou kapa, ka haere a rātou mahi ara te kākoi, ki te tonga o Tāmaki, e ngā rā e toru. We're just going all out. And we're only being dribble-fed our data now that allows us to properly deploy our resources properly for the first time. Ka timata nei ki Manurewa, he mahi whakatere, hei whakapiki ake I ngā nama kano ārai I mua I te kerehimete. We make up the majority of hospitalisations and of home isolations. There's no surprise in that because we're undercooked in our vaccinations, right? Tā te mea, kerehimete kei mua I a tātou. Kei te hia ngā whānau ki te puta I te rohe nei o Tāmaki Makaurau. Nā reira koe nei te mihi nui atu ki te whānau ora, ki te whānau Waipareira, I tā mai ki te awhina I a mātou, I roto nā wiki potone. Ko etahi kei te paparehia o Randwick e tau ana I mua I tā rātou kano ārai. How does it feel to be at an event like this today? Oh, it's awesome, you know, just to see all the rangatahi and that out yeah, it's really good. And for the cause, just support the cause, yeah. Heoi, kei reira tonu te āwangawanga nā te nuinga o ngā mahi I mua I te aroaro. We know that there are just on 26,000 unvaccinated Māori, and we know exactly where the tough spots are. But more importantly, we now have the information to text them directly, and we're mining a very tough tail. All the low-hanging fruits being picked. Ko Papakura, ko Pukekohe, ngā wāhi ka whakamahia mō te kākoi I mua I te wā o te kerehimete. Isabel Prasad, Te Karere.